Coming up next also is a special number from Mr. Patti Guanmei, and he will be singing a song entitled Naga Girls Are the Best. Although me yang nung na ayo Penti siya but we should respect Penti. Without Penti, everything is empty. Anyway, ay isay mo yang na danger ko yang danger. Isay minit gang may luhay ulit. Although Sir John ay na ay position naga girls hay na kayo. Although ay kiye. Because ako ay Delano tribes na gon may lu, pa may lu, ka may lu, gang may lu lagi. Asige nubi singida ay sak pa ba? Kaya dong da ay ko nup ka may lu singa ay ko taka pa nene. Why not ka may lu? Why not? Ato yung se, tabi no?
nupi na tro.